Leli verse ngiyalithanda ngoba lingikhumbuza uJonas. Verse ena kairata ubani inkhuphuza Johanne. Hayi mafukwana. Hayi Johannes. uJohana. Hayi mafukwana. Hayi Johannes. Johanne Jonas. Ilozo Gabriel. Yathi Jonah. Nceku yami. Lenye lo ikhabarela uheleza lari. Jonah. Ikhagulaka. Yathi ngizokuthumela endaweni ongayaziyo. La Jomari. Ngirumela tunye ngwe yosayitsini. Futhi uzohamba ukhulume nabantu bazokunika igunya lokuthi ukhulume nabo. Samaya elefasini yosayitsini. Ngizokunika igunya lokukhuluma nabantu. Ngizona legwinya lokubona bathu. Yinene sibindi sokuthi uba phela wena isithunywa sami. Ngiyofisa ibheti lezithunya sakho. Hayi wena Mfukeng uyaphambana man. Uyaphambana Mfukeng. Uyithatha apha into okuthetha ngamagwinya apha, isibindi nezithunya, kakade endaweni yokuqala. Ngubani othe wena mabeyitolika apha in the first place? As far as I'm concerned, Mfukeng waphaphama. Wona Jonathan makazithunya lezibheti lelegwinya. As far as I'm concerned,